to phan compensation atangka PPA prangka lili kalang langat tumamet kachet habdun si kuti atangka kachepalong. Assam Rifles Penja Concrete Roxier ni Difukasa Stadium along Northeastern State Girls Under-19 Football Tournament ki BJ Aphan Arnike Hot. Waisang Stadium Dongkamukam Kasa Conference Hall along Maikangni. Kardom ada berta longpen nili berta thanbang sami Monica Milikpi non bertang tonpen Arjik tha. Four-lane Dimapur Bypass National Highway 36 lapen National Highway 39 kachelenga tower aphan longlehem photo aphan compensation atangka PPA prangpen kalili kalang atum tong sekot amenche thabdun si kuti atangka kachepalong birta jakhong ni phai crate trokarni birtang pale. Korbianglong Thomas Council EM Omar Singh Tiso Land and Revenue in Charge Pherangkyang no kaninje lakela so tangka Madhu Phanta rondelang pusi Pherangkyang no ningjelo Sita Kedamtang Wusing ni Phai player ni Korbianglong Thomas Council Joint Secretary Assistant Revenue Officer Lapen Assistant Settlement Officer Atumaphan Tangka Sika Kuti Pharo Sira Kre Sira Laksir Capra Phoso se tangka release at lo lake file number KAAC REV 688 P1 to 11 2017 to 19 handlo 4 June 2019 আমাৰ Revenue Department Kardom Thomas Council Secretariat Harapura ARO আৰু ASO একটা letter দিছে এটো letter দুই হৈছে যে disbursement of land and other compensation amount to land owners against requisition of যে compensation পাব লাগে এটো order দিয়া হৈ গল যে disbursement কৰক amount to yat likhise 111 crores 95 lakhs 18,978 rupees amount khini toka ji beneficiaries bilak ase ticket hokolok dibo lage buli amar council amar revenue department phalor pura iaro order dia hoy gol Laso Abhi Difu SBI Budget Branch Pen Tangka Keluar Nilake Osika Chiklo Niphai Inquiry of Horn file number KAAC REV 688 P14 2019 Hello Lasoar Nia Tangka Kelo Mate Kipi Kadogobe Bang Kriner Cap Ando Lapen Atangka Lake Sika Kuti Phora Lak Pi Cabra Ner Cabra Suri Troxy Cabra Ke Thomso Se An Hello The National Highway G2 3639 bypass of four-lane laning Dimapur join at Dhansari River. It will be allegation দিছে যে already পয়সা to transfer করা হৈছে বলি হয়তো allegation দিছে এটো হোৱা নাই তাৰ পিছত এটো ceremonial distribution হ'ব 21 তাৰিখ পিছতে ceremonial distribution হ'ব আৰু তাৰ পিছতে ইহতৰ allegation কোৱা মতে মণ্ডল SK ARO ASO বিলাকে বহুতখিনি কি কয় মাটি পটা নিজৰ নাম নিজৰ ফ্যামিলি নাম এটো কৰি লৈছে বুলি কোৱা কথা এটো মিছা কথা Laso Abhi Osika Chiklo Niphai Cricket Homarni file number KAAC REV 688 P1 to 4 2019 Hello Lapen Lasoar Nia Tangka Kilo Dunatum Lake Kado Wepen Bang Sirkep Ando Lapen Atangka Lake Sika Kuti Plira Lak Sirkep Kebraisi Rasuri Kre Sirkep Se Lasoar Ni Atangka Kelong Dunatuma Men Lake Bireshwar Daimari Rajurong Chehon Riang Timung Angwa Rengma Rohit Terang Mohendra Chetri or Baguru Lapen Lalmuni Sharma Tuhenlo Lapen Inut Korbianglong Thomas Council along Man Penket Henai CM Hemasor Mate Achor Sangpi Kachetoron Pitame Longlehem Pupu Amen Pen Nona Matangka Kelong Dun Lake Kechengsi Sika Lak Troxy Kebra Pho An Lapen Kelongjita Dutula Sita Koson si Korbianglong Thomas Council EM Omar Singh Tiso Pen ke pilong lelang pul Pherangkyang no kaninje long ma lake mahumeme alang mate Korbianglong Thomas Council along Land and Revenue EM Doko Kapita ARO ASO Mandal Lapen Joint Secretary in Charge Land and Revenue to claim that ma Lapen Parjupon pedet ma lake siket hedunga lamason nang mandet lo Korbianglong District Magistrate and Korbianglong Angkang Puthot 144 CRPC BC Ajaga Hin Kamkepon Laso Ten Korbianglong Angkang Monsam Kapathir Japhan Ajaga Sai Klemlong Lelo Pusi Pacheta
Karbi Anglong District Magistrate pen Karbi Anglong along sulu sedaka tomon ke jab jehring langdam si Karbi Anglong angkang 144 CRPC non hejong puthor pi pom thu la so teng government sa hem hai huya long bang phopet akyong mon chingrum long le arpong along slogan tok thablong le donation room thablong le pusi khamkhe anparta akong telong hinge gari bang hini che thap rap long le bang aning kapalong alak ning che long le lapen hukum awepin asege the loudspeaker en long le pusi khamkhe Assam Rifles pen Jakong Great Roxier ni Difu Kasa Stadium along Northeastern State Girls Under 19 Football Tournament paduji pusi kat news along Birtang Pale. Difu Kasa Stadium along Jakong Great Roxy ni hang ni reba state so long bok football ka chapate doji. Assam Rifles pen ki bila so football ka chapate ani gangsam hini apo pen si chengji. Ninkan Chris Irkem aberata all for jangang bong sila so ka chapate doji. Assam Rifles ben display la pen Karbikan barim kapaklang pensi la so kapatu chenji kachapati ake joy pen langlong ji pusi Assam Rifles akido pen pachini nomom so por phan birta mun ta baisna Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors, authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hybergaon, Nagaon, 7820002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor, check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Difu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atokimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atokimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family.
For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. Dinamo Pibodot Birda along Wang Tweedlong. Waisong Stadium Dongkamukam Conference Hall along Jakong. Nipai Crit Trok Arni Anikang Sampor Pai Plia Porpen Non Kebangji. Jakong Achiklo Nipai Inquire Trok Sierni One Day Football Exhibition Match. Kapadupon Jiapan Mai Kapadupon Birda Kadni Saperanke Dongkamukam Rong Supipen Birdang Pale. Dongkamukam Town Committee Chairman Tilisram Rong Hangpen Kachari Pona Mailong, Vice Chairman Rensing Timung, Ward Commissioner Sir Longki Be, Jitu Terang, Hell Angel, West Karbi Anglong Master Games Association, DSA Lapen Dongkamukam Lightning Club Atung Kachingi Kachethan Padupon. Birta Kiribdunlong Atengke Waisong Stadium Dongkamukam Pathua Klamalong, Assam Football Welfare Association Pen, West Karbi Anglong Football Team Atung Saiting Potpo. Waisong Stadium Dongkamukam along DSA Lapen Kasa Atung Kedamtang, Usika Chiklo ni Phain Koira Ket Homar Nisi Bangso Pathua Klam Mahang Pathek Ponlo. Lasi Mahang Pathek Deadpen Non Ke Bangji Jakong ni Phain Koira Troxier ni Jakong Chiklo Bangso Pathua Klamalo ISL per West Karbi Anglong Football Team Atumsi ke Pathu Chepate Ponpo. Aduntu Bangso ka Chepate ke Lang Dunji Atum Sikap Hokepen Sikap Haruhini Tiket Longponji. Lapen Propjin Pen Tickets ki Piponji Aphan Sikdang Pon Popusi Pherangke Aphan Than Pachini. Council Foundation there niinku pondo la sopena finri tuma thalo je daka ki thurmio somatum dopi mission appears da pena tang uyi lan chatali international players an tan klang unji pusin ni tuma thase non owi ki mitum phan non la so heming pu depen la so ai awai kang pu depen ni tuma thabangke ISL team mate Assam Football Players Welfare Association tumpen lapen West Karbi Anglong a team tumpen non ke bangi taring ko throksi da mission kapathu pe klem poni pusuma thalo Bangso Pathua Klamalong na to break jam kapathu ke Chepate pon jima mate la football si pon chega bangso ka sa pachini ma ahok lo jasemet pe bangkai football bang si pathe pon po football pulong pe munitum ani hang pik ni limithang ma samelo ha bihe pen same football ni hang pik ase non ki thurmio somatum pusame football ansose mane kapang tuyi phan la so farman si mathalo lan cho tali ni tum non la indoor long pusame badminton uwi mi bihe ko somatum phanta da long krido ka khela de laita non amathe papathuom no me pha pathod ni ari thulang la Bangso Pathua Chepate ponji non ke bangji la jakong kora Troxier ni ke Chepate ponji la Bangso set capacity da ko ando pana phaido la pensame tang kana tum tiket pen tiket people na long tum sika ko ames tiket ban pola Bangso Pathua ka samina lehna mesti ko ahok lo nili tum dake dongkam kam town lo stame town so pina amar ki thurmio somar tumhan kapaching thurdi pukhan ma amatse ni tum open gallery bangke sika hokke pensi thik lo la pen gallery bangke gallery lao surihini pharohini si thik poni lo
Number 18 Hauragat LAC ang kang Hauragat Development Block Conference Hall along Jakhong ni Phai Krip por ni Narlo por Phai Krihini Rachiti Mapor Malompen Monitoring and Vigilance Committee amai pi kang ni Hauragat MLA Jaram Ingleng Bangkachari po namay long Manpeng Haluhia Manpen Karbiang long Thomas Council EM Lunsing Teron EM Khonsing Rongpi lapen EM Kachirong Pipi atum chetong dun Anparta Hauragat Samilang So lapen Rong Mongwe Abidio BDC Chairman BLCC Chairman lapen LDR Bank Manager atum pendanglok ongdung ke thigiding atum chetong dun si Mailong RDP dun Mailong rong rup arlu kiduk der arada to aphan sarkar pe nangapali asona scheme mate kachin tu awar sai hai hu blog along nangapali ateng pen rada tum kelong nang jia sonan ki pipa je pon pa meji aphan lapen side one ke claim pi pon pa meji aphan kachetong dun aluhia tum pen than pare teka lapen kedam tanga ningkana hut blog pen kedeng pona side one kichun che puthak video tum pen lam jai rinti blog pen ke claim kedam hut bank pen thedunga kera puthak bank manager atum aphan ningkang sampen certificate lapen trophy kachetong dun aluhia atumari deng pen pipa je ponsi mai mesen pen pachun pon ada berta bangkila ponsi kang ton paiglo dome thakme kurang thu